كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آية للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Ayık Kur'an'dağı Fatiha suresi. Merimdü, Rahimdü Allah'tan atı menen. Alamlardan egesi olgun Allah'ka maktu. Al merimdü, Rahimdü. Kıyamet gününün padişası. Biz sağa gana seyinip, senden gana yardım surayımız. Özün bizde tuğra jolga başlagın. Al jol senin qarına qalbagandar menen adaşpagandarga özün tartuulagan jol. Birinci bölüm. Merimdü, Rahimdü Allah'ın atı menen. Alif, Lam, Mim. Bol kitap anda şek yok. Al takvalar üçün tuğra jol. Alar kayıpka şenişet. Namaz okşat, jana biz alarga bergen rızklardan sarptaşat. Alar sağa düşürülgönge da, senden murunku düşürülgöndürge da, akret gününe da işenişet. Alar özlerinin egesinin tuğra jolunda. Dal oşolor iyilikке jetүүчүлөр. Muna hurmatly zamandaşlar, bul jerde 24 saat boyu Ayık Kur'an'dan sürelerin kaytala okugan, katma Kur'an kılıp jatkan karı baldardan ünün okup jatasızlar. Albatta bu Allah'ın jolunda hizmet kılıp jatkan bizden ilimdүү, bilimdүү er azamatlarımızdan ertenki gününe olgan işeniçi, bugünkü günge olgan sevürmatı, ötken tarıkka olgan özünün yüreğinden çıkan ayık mahabatı desek жаңылышпайбыз. Çağında bulungan hazırkı zamanda adamlar gerek bolsa özünün ar bir yöndeki jaşoosundagı kıykım izlep turgan учурда muna şunda kılıp Allah'tan üyü boluşup dergen meçit salınıp bul jerde 24 saat boyu yer yüzündeki jalpı musulmandarga, Kur'an'da süyüçülörge, Allah'ın jolundan adaşpay jüröyin degen kendilerinin hareketlerine ülgü olur, işçi salıp jatkanda bu ötö jakşı nerse. Eli jurtubuzga, mamleketibizge uşul 2024 yıldın 2 yanvarında uşul jerde onday arttagıday turgan ıyık Kur'an kitaplerden aldında turup jalpı mamleketibizge jakşılıkты tileytilen, ынтымакчылыкты tileytilen. Eli jurtubuzga bereke tokçulukты, beypilçilikti, birim-biri düşüngön, mamlekettin kadırın bilgen, gelecek muğundarga biz jakşılıktardı kaltaralı dep niyettilik kılgan el jurttan bolonu, mamleketimiz ösü önügüp, dünyadagi en mıқты mamleketlerden katarına girişin Allah'tan dilep ketelim. Har biringizlerge jakşılık dileyim. Жаңырған жылыбызda жараткан ар бирибизге жакшылык берсин. Үйүбүздө тынччылык болсун. Балдарыбызга бакты алай берсин. Өсүп келе жаткан муунга биз татыктуу Кыргызстанды, мыкты Кыргызстанды, өсүп өнүккөн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнөн болгон Кыргызстанды өткөрүп берүүгө ар бир бүгүнкү замандаш аракет кылышын мен кошумчалай кетейин. Жаңырган жылыбыз жақшылықтардың, дөлөттің, ыймандуулуктун, береке токчулуктун жылы болушун биз жараткандан тилейли. فقربه إليهم قال ألا تأكلهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف
وبشروه بغلام عليم